That's a nómad idea. Huh? For my rifos o Francis. Francis? On plífide. Am oes ma gondrochtaí tanam tar. Ní Francis. Well, is fair andas a Francis, agus tá sé Harbh fáideach leta agus do chud ompid. Yeah. Tá sé ggéirt choisteach gachláin teachtain se agus uirich le a cleachtar sin man na scoile. Tá mar Finry, Mom. Yeah, tá sam cultúr Finry. Agus ó hála go bhfuil, bhla chud péir de ar an Francis ort a dhéana, gan éon argont. Nú béidir, gan áir sé intin agus go gatha sé amach as a scoilthú. No. Sála tísin, Jobbí. Ní rama chun náirí I mo híal. Ní me leachta leis man na scoile. Dúirt tú leis go ná seo. Ná go siar ar docail wacha tú díomh. An gluisiún tú me? Okay? Yeah, okay. Well, éimir bait an sipa. Cá me sipa drotíana. Tá iste, gus tá mar a sip dearnach nacht. Oh, am hanan arig de churma revolút. Ha? Tuige? Cá me srang an nuáil go gitariad. Siúr nach bhfuil neart srangana ag na ródís ar fad an tanna séige. A bhhailm set solo. Tá me héine gáil a town inis. Bei mis an áil gáil setúir tró. Be le méní dal, má tá sé sin okay. Le cinnta go le géid cart. Is leor €50 glacham leis? A bha chuige handy má tá se ad. Ha? Wat tú ceannach gitar nó freisin go bhfuil? €50? Jesus. Thanks. Oh, which okay má go míocht do rathair. Me an éon fús briste. Yeah, a cá seachad lonrach agus do chlogad. An gluisiún tú me? Yeah. Agus bicínta go dú glasad. Yeah. €50? It's fanny. Hi, it's Mr. Johnny. Hi, Johnny. Fáilte chuig anad acliachta an Atlantaí. Yeah. Seachai, okay, cheanna me báileocht blianach am a bhean chun nulach. Maggie ní rúil. Agus tá na passanna brise go cháirda. Ach, rinne me dermad ar baniuh, tá si gáile agus an cáile san garage fí láthir. Okay. Meach sé okay, da ngóine steach. Tá trocht in na chéas agus más gáchum bhil sús an garage chun na passáil. Ní bheith má heisiún cardio dhéanana. Well, níl cad an daoine sciilisteach nach báil rathiad hain. Agus ní aibrin na passanna sin nach bháin má tá tú leis an duine gur báil rathiad. Amach Maggie an anna hiocht in éintí leat, Peter? Níl farir. Tá si gofa I gobar. Is Ballantrae. It's an ospidal. Bín si gobar le páistí óga. Bhfuil ailte orb. Oh, wow. Yeah. Mar sin é? Yeah. Tá si iontach. Aibinn si an chrúa. Sa réigen a bhain si lásaíar. Ní áirim am le gola go Jim. Bedanna, ó hála nach bhfuil an banisteir hartainne. Scuile meisteach an nuair se thu, okay? Ach bích na passanna leat an chéadú eile, okay? Agus Maggie, mas féidir? Ná lagadíú. Like telecuig. Hi, wala bag an súbhhaise? Oh, tá se lán a vitamin agus ceann an agóir súbhnú. Agus tainmh bhaint as an síol. Yeah? Doch couple galún tá mai cheappa. Oh, tá se go má fangam leiise tú súbhnéis an tanamta tá siad á ionintach ar fáing. So mango, mac an dog agus cargin. Mango. Cá mac ceanna le cúsin má cáí. Cead go ceanháin chuir amach an duine? Gháin. Agus tóci me bud an róhait. Oh. Hi, Joby. Ha? Tá go réa, lágus siléir. Cid a hála? Cá tú?
tú okay? What you got on? Oh, Jesus. Cannot. Will ein den hart a cowlet? Oh. Tá ma ma bhealach. Wig te gobar? An sú an air the húbnis fós. Hey! Dúir tú go ceannach tú á wide! Hey! Hi, Joby. Huh? Oh, shit. Okay, Tamara Malach. Hey, begin het okay. All right? Tamara Malach. Bogagee! Oh, come on. Oh, come on, Malach. Oh, Jesus. Oh, Hick, Bogagee! Green! Yeah, shin glass. Winner. Whatevs. Ah, for. Hey. Oh, where'd you get your license? Guns? Oh, yeah, right. Okay, tá ban na hána is store. Tá ma tarn to just the car close. Call this huh? Pin? Okay. Okay, tá sí fá tam. Okay, be me let láda, okay? Okay. Jesus. It's been a lag to me. Maar sé de helle na tossa. Call Joby. You Sam. Is this a guy in Otkins? You'll see if my phone's got Well, Oscar, come on. She net me, you know. That you're a chance. Right, come on. Go do it. Tisha. No. There's a chance Google. Go and you skip all the TV. Ja, das Frauen der Tiefschil ist das Jacker Harish. What the must Jacker Harish? You have Google around and all on the mouth. All right, yeah, mit Google machine. Tisha, ba? Kedder chilata. Go hit you go rohorus, go routine gortai. Well, a horror quick at our horror. You make a lesson again. Nach du chilom nach Russia hodanoshn. What do you know, sir? Which chap pished? Wat skog me sana. Ska ik doen met dat je gory? Maar nooit je na shoe. Ik heb moeite. Ik ga goed dat zag. Kunni jort kweelviedig dat keet meter. Leatherhead. Niet Leatherhead. Dan ga je met je rollen. Ga tu trap haar naar kochchen. Wat Leatherhead character tivale. Oh, come on. Whoa. Oh, Jesus. Dat is skirach. Fan, get you my hand. Sure. Dat doe. Okay. The fool gebot in the shot. Come on. Come on, Gabil. Come on, Gabil. Root to learn clog the car. Yeah, do it. Agus a shacket on roch. Yeah, August, Shacket Lundroch, okay? Hook she rohart ar Martin. Think it hook she roll right? Bar, na chortisse, kui fós. Well, what's it get the hand out? There's a juckle kuicher a rohar and the whole cat is just a jacket. Joby! Joby! Keep your heart. Joby! Hey, shh. Stop. Cohortes. Dat u takken good kan schrijven. Joby! Hi guys. Want to take a picnic? Ta-da! Picnic? What? Picnic? Oh, what you okay? Yeah, ta tau. Sorry if you panic or fod. You know nog my kappa. Kom ik eens picnic gewoon. Fod le hele. Yeah. Picnic? Ja. Ta salad, sesame, kosh, crackers, agus curry, agus talún. Ní sorry, nílach si na man níos tuisce agus níar einchid fácaí Somále. Ach, tá súin seo chunig me sa siopa. Súgnas. Oh, yeah, hold my vision. Oh, agus sorry sagta na bhréagbag fin rútínach. Níor man an smína réimhheach eile si be bhela go dtíon spot a álann seo ag ná céna. So, ní éimrúd mícheart leat. No, níl. Tá bis héis, trálaí an sipadúach de ágal a lár a
Maggie. Táir leid, fáin bháil luis fád am cíte, agus mar defriú seo má úte agus mar chrí am a bhéal. Come on. Ar a bant at lei seo. No, níor an ag dad lei seo. Ní annach gur cheappa, gomach se go deas do gachamod bag an náma le chéile. Sorry. Okay, sorry. Níl an ach gur me get. Should I meet? Yeah. Rinne tú seo lu chuhain? Yeah. Sí an gocha sorry, mar tá neart an agus. Brenn ar rairc. Tás an an trí chundé eá lei seo. Brenna. Whoa. Canón glynach an suamhne sin ag do bhama. So, níos mú ná sin wen. Seo má. Bhí si ag stig cí. An cá sin gáhain. Se bheith é tríile. Cáirtá se jobí? Bhí sé sin ar chula fridge ó bhchtla. Hálainn. Go had Becky. Is an seo a thucach mu de siún ar a bhí Joe bí na páiste. Í dul am gur me húsa teo hen? Chéadúir a bhí me húsa teo ná me cheappa gur seart ar mísal ar fósmuid? Go an chatá sinna bheigi. Bhí anchraicin an orsin. Sin am a gitar sin. Sin sáil níos mú an súsin am jobí. Sé go fó se go agus bí an seanam a fadán. Bhuiéad ó fiar go ras an rá lena bhena musil. Agus an bhart na cheart ag mar siúr agus med an bell. Sé le bhí ar san seanam sin a chu mar tásach ní hain. Og je barobach sa town a fó se trus gan an yeti bell. Chuisio gar míle bit sí ruis pleis lá. Na for beer an start how an tadig beglóin. Sé la bhí ar san seanam sin a chu mar tásach í hain. As a hi-fi jazz ní aon bhíag ach gur bhain siad leis. Na complicate curní lá le rocks rhythm a jazz. Ach le laid a gréine bhfuil le lusa ceol go mórlú hain. Sé le bhí ar san seanam sin a chu mar tásach í hain. Can the shit 150s by dead ach bhuié sí. How much is just in New Orleans na ceú dhéanaan again. But sin a fós bí ar a stóí na mademoiselle. Sé la bhí ar san seanam sin a chu mar tásach í hain. Colleen! Wow! Agus ní an seanam a fadán. Ó beléad ó fiar go ris an rá lena bhena musil. Agus an bhart na cheart an muisiúr agus med an bell. Sé la bhí ar san seanam sin a chu mar tásach í hain. Thanks, Joby. Each a seo look a hegrú. Fiber bit. Ní amach rud beg agus. Tá bron an frí fid acar le tamil. Well, tá sé sear fad zacart. Tá sé zacart ar fad. Siar chuid. Go le, cid le chasas muid? Cechúlta sa Johnny. Nína sam can sin. Tá okay, yeah. Sásta bheith lipse.
Yeah. Rúd go go híntaach leis sé go, bu sé dí tá me sásta bheith crichting sa mna chun. Sin cool, Dad. Band ceart. Agad ceart. Is cael tú fannacht. Well, ní tu an fós átáil chum héin ach tá band gus lóistí chum agus mu de a bóchar. Agus an túrbas an ar 9 ar is gá? A dail a turbo seáil. Yeah, it's cool. Is cechu bhfuil tuise I duna. Ja, tí bh mó an nóbaid agus na gig seo ar fad. Huh? Well? Nach bhfuil sé tíadach éis ará leat. Cenar bhfuil ché go geile? Ní me cinint bhhar a chin, check an Instagram a sin go bheice tú. Baril am gúil gig an Nottingham go. Rá mór an teis cansad le dhéad fao gach tátáú fi leir? Huh? Ní an ach go me fistrach ó bhfuil Johnny hééis sé bhíúgat. Take bhfuil sé hééis bag amachchas a teach. Nach féidirlinn just tarne bhhaint sa bháin se le chéile mam. Can tú sú gargón sa ríist? An íidirne atá gceist amsa Johnny. Gus man níos le brí ní gáhamach sí Sfechun ter de chuí Sardíon mo chuí Stú an aice láimhe Arín de chuisle Stona le cagar nílem hiamh Stórín beg mo chuí a deasí Sangra grúbí A fágí sin mam, ní len zefir. sé ceart na cód a ru se tú gionne Johnny. Fótsa atá se an ína inseach go inín agus ní me se chun ligin chut an scéal a chaasa gur armsa an locht faoi seo. Maggie, níl baril len cid faoi tú caint. Come on. Tá sé ná mé mocht. Ha? No, ní fós. Come on, Joe B. Inis! No! Tá mis se fannach le dad. Ó take a dhéanaú. Lig de scílinn faoin réan, ha? Ca sér glunne lechan suafnes. Ní me gimmert an chlufa seo héile Johnny. Ó tú gur a cúna gáil thar nán? Come on, bar an glána suas, be cúna do am na clocha sin hís. Taige mílintí rudí ar na gúnlaí. A brenna. Bhíon rud a rinne tú in seo go hálainn, Joe B. Tá muid thar a bheith buíoch. Ní ránach go ga mé héin suin in is bheith, began ín feiteach le Maggie. Tá rud a cíns goráiste agus camid an spás sin na húirte eibreach í héin, ok? Mar cinn tú ní féidir lumsa má fé los go héile gan chusteachara. Tá mé ggéirteachta an gig, dad. Ó cínte. An chéad gé geile bhééis aine bé tú á, ok? Wat is dat? Gwyl war amsnacht ag an sin at am mam dar idirhúg so can a man nu. Mar sinné. Ja, vi me tosbans fi an agus a stopper fa ar Instagram hop agus fósta me cheap an ar shreid be. Ci mé buteal féna bhíal tu go bag getrásin dó. Ah, stoi. Dad, Huh? tegen nach chuil an níos an chuide Insta fós. Ó mar sinné. Well, se chuhfuil se gur franchise atá sa mand. Dígann tú franchise, cinál cosú na chippers. Díach duine be ceann oscailt ach an táil íic leis an más. So, mar chéile tá metro. Tá coppla band ag taiiste na tíre. Ach, tá band sean ag fáil gigs ní smún is le déana. So, thanks Lynn, heads up. Laura me mar a chlób faoi. Tá se námach go mis bheith lúteach go bar líne. Nach bhfuil? Great. Beidir agus stoppa sé ní am agafút. No. Cloisiim gúil tú ag túirt faoin gomortas órannach de ríist. A níl an ráháam. An seinnim sa gomartas tá siad goil mechaachchas a scoil. Ní mar se sin go má? Níle sam. An ráin ar a scoilsin. Gus choir túháin leis. Ní haidir roháile a stóla sé dearca sin. Tá ráin am a bheith seint a sem an a scoile dad. Taige. Mar níl siad soch má. Ok. Níl siad dagraí, ní éistan siad, ní le dynamic, agus bí na máiste ó siar don na gúnaí chu ládarsteach rudaí. Well, ceirt faoi má henan bean seanne leat. Ha? An metro? Yeah. Yeah, right. No, tá man na ríide. Bhfuil éon ceos na réalacha a dhéann nachfuil cad a ceoltar gaiirimúla sinnam. Níle sam, ní dóna mé. Right, ok mar sin.
Tú láide? Ie tá me lán da ríide. Caú se dhéine so bhí se chamáganne dhéad ceart. Cool, Dad, gur mí mahad? Yes! Ooh, Joe B. Má Carrie. Come on, Dad.